Kao što znate, debljina je veliki svjetski zdravstveni problem. Praktički postoji epidemija debljine. Treba ljudima jasno i glasno reći da debljina nije samo estetski problem, nego i veliki zdravstveni problem. Dakle, debljina je bolest. Debljina sa sobom nosi sve najteže komplikacije, od arterijske hipertenzije, od povišenih masnoća u krvi, dakle onda te bolesti same po sebi mogu dovesti do srčanog udara, do moždanog udara, zatim do inzulinske rezistencije, kasnije do šećerne bolesti, a da ne govorimo i onih bolesti lokomotornog sustava zbog čega se bolesnici ne mogu adekvatno kretati upravo zbog te debljine. Mi u našem centru za pretilost imamo cjelokupni i sveobuhvatni pristup bolesnicima sa prekomjernom tjelesnom težinom. Dakle, oni kada ovdje dođu, izmjeri im se tjelesna težina, visina, indeks tjelesne mase, naprave cjelokupni kardiološki pregled koji obuhvaća dakle anamnezu, fizikalni status i ultrazvuk srca, izmjeri im se krvni tlak, učini im se kompletna laboratorijska dijagnostika. Nakon toga mi imamo uvid u njihov recimo metabolički i kardiovaskularni status, nakon čega oni imaju i pregled dijabetologa, zatim imaju pregled i fizijatra, odnosno specijaliste fizikalne medicine, te ovisno o određenom paketu se može proširiti pretraga i sa nutrigenetikom, odnosno sa pretragom gdje vidimo da li postoji genetska podloga za pretilost i određene poremećaje koji sa sobom ona nosi. Također, veoma važno je i da dobiju plan prehrane od našeg nutricionista. Na temelju toga zapravo imamo cjelokupnu sliku i zapravo možemo u našem centru za pretilost adekvatno pristupiti liječenju naših bolesnika. Pretilost je kronična, multifaktorijalna bolest u kojem povećanje tjelesne mase i samim time i tjelesne masnoće dovodi do niza metaboličkih problema, biomehaničkih, ali i psihosocijalnih. Znači, promjena životnih navika i redovita tjelesna aktivnost ključne su i primarne preporuke za smanjenje tjelesne mase, a uloga nutricionista je upravo da prilagodi način, da promijeni način života, da pomogne motivirati pacijenta, da ga educira o važnosti pravilne prehrane, isto tako prilagodi i napravi jedan odgovarajući personalizirani jelovnik koji pomaže u svemu tome. U Centru za liječenje pretilosti u Svetoj Katarini prilagođavamo individualne jelovnike za svakog pacijenta, pomažemo im da skinu tjelesnu masu i dođu do ciljane težine. Iz iskustva zaista imamo pozitivne rezultate i naši pacijenti skidaju tjelesnu masu od 5 pa čak i do 40%. U Centru za pretilost u bolnici Sveta Katarina imamo i ponudu nutricionističkog savjetovanja, izrade individualnog plana prehrane kao i nutrigenetičkog testiranja. Obzirom da nam je jednako važno znati, znači možda pacijentov profil, genetički profil prema kojemu se puno točnije može složiti individualni plan prehrane. Kod pretilih osoba je najveći problem zapravo pravilna prehrana, zato jer oni su uglavnom naviknuti na nepravilne obroke, nedostatne obroke, neredovitost obroka i zapravo smo tu dosta usmjerili veliku pažnju jer će pacijent tijekom ovog programa biti konstantno praćen. U našem Centru za liječenje pretilosti Specijalne bolnice Sveta Katarina je multidisciplinarni pristup, obzirom da je pretilost jedno složeno stanje koje utječe na različite aspekte života. Uloga fizijatra u liječenju pretilosti je višestruka. Njegova uloga je prije svega procjena tjelesne funkcije. On procjenjuje kakvo je stanje tijela, obzirom da se radi o individualnom pristupu pacijentu i da svaki pacijent nema iste poteškoće i naravno istu tjelesnu težinu. Drugo je fizijatar uz svoj tim fizioterapeuta planira program vježbanja koji je osmišljen također prema individualnom pristupu svakom pacijentu. Tu se rade vježbe, aerobne vježbe, vježbe snaženja, vježbe poboljšanja stabilnosti,
tijela i fleksibilnosti. Četvrta uloga je fizikalna terapija. Znači, takvi pacijenti često imaju neke druge smetnje, pa se kroz program provođenja fizikalne terapije također poboljšava njihovo stanje. Fizikalno-terapijske procedure poput magneta, elektroterapije uz naravno vježbanje isto tako pridonose u poboljšanju stanja. Ključne poruke koje bi ja prenijela osobama koje se bore sa prekomjernom tjelesnom težinom, to je prije svega da uspjeh ne dolazi preko noći. Da u svemu tome treba biti uporan i dosljedan. Drugo, zdrava prehrana. Treće, redovita tjelesna aktivnost. Četvrta, smanjenje stresa. Peta, dovoljno sna. Šesta, edukacija i podrška, kao što sam rekla, obitelji, prijatelja, društva i cjelokupne okoline. U našoj specijalnoj bolnici Sveta Katarina je multidisciplinarni pristup liječenju pretilosti. On je vrlo važan jer je pretilost jedno složeno stanje koje zahtjeva suradnju različitih specijalnosti od endokrinologa, kardiologa, nutricionista, fizijatara, fizioterapeuta i svi oni zajedno imaju optimalnu komunikaciju i suradnju, sve u svrhu da bi pacijent, odnosno osoba koja ima prekomjernu tjelesnu težinu, što prije riješila svoj problem. Prva stvar je kada radimo dijagnostiku, da ustanovimo jer veliki broj ljudi koji imaju depresiju, anksioznost i neke druge psihičke poremećaje, prvo i zbog stigmatizacije tih bolesti, kao i zbog stigmatizacije njihovog života, znaju podlijeći takvim promjenama ponašanja. Također, kada govorimo o dijagnostici samih poremećaja, nekakva etiologija, postoji povezanost psihičkog stanja, neurološkog stanja i endokrinog stanja, dakle psihoneuroendokrinologija, koji znaju često imati, pa i uz genetičke predispozicije, situaciju da ljudi postanu pretili. Za pretilost su razvijene, kao i za druge poremećaje vezane uz prehranu, su razvijene posebne tehnike psihoterapije, behavioralno-kognitivne, specijalizirane koje daju vrlo veliku učinkovitost. Koristimo dakle i rad na emocijama, koristimo rad na promjenama životnog stila, dakle općenito socijalno-psihijatrijsku podršku kao i psihološku podršku pacijentu. Laboratorijske pretrage koje se najčešće koriste u obradi debljine su određivanje koncentracije glukoze na tašte u krvi, određivanje lipidnog profila, znači ukupnog kolesterola, dobrog HDL kolesterola, lošeg LDL kolesterola i koncentraciju triglicerida. Zatim određivanje aktivnosti, odnosno funkcija jetre, određivanjem jeternih enzima, određivanje funkcije štitnjače, određivanjem hormona štitnjače, zatim upalnog biljega C-reaktivnog proteina, funkcije bubrega određivanjem koncentracije kreatinina i koncentracije albumina u mokraći i u okviru kardioloških pregleda određivanje biljega slabosti srca NT-proBNP-a i biljega za oštećenje srca visoko osjetljivog troponina. U našoj ustanovi koristimo najmoderniji uređaj za denzitometriju kostiju koji ima mogućnost mjerenja sastava cijelog tijela. Ovako mjerenje može pouzdano i precizno definirati postotak masti u tijelu, ukupnu težinu masnog tkiva u tijelu, postotak subkutane, odnosno potkožne masti, ukupnu težinu i postotak visceralne masti u abdomenu koja može značajno ugroziti rad srca i jetre. Također moguće je izmjeriti body mass index i ukupnu mišićnu masu, što nam uvelike pomaže u praćenju i napretku osoba s pretilošću. Postoji jedna izreka koja kaže da snovi bez ciljeva ostaju samo snovi i često puta dovode do razočarenja. Ali na putu do ostvarenja tih ciljeva moramo imati disciplinu i upornost.